Mayam Bukram Zari to Ningthoujam Impact News ne Raj Nongthombam Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butram Bokchari Manipur ki khwaidagi chawba issue haiba targeti Manipur ki integrity Manipur ki apunbagi saktam sini maram di hariba apunbagi saktam asida time and time again hari toina hariba saktam asibu ka hainabagi natraga masi kaiba yabagi akiba oibi yaba development mayam am lakpasina political social development mayam lakpasina koi saktam si apun gi saktam the oneness and integrity sikara kadra have ki balai aruga integrity haraga only koi boundary yo ba geographical katabina tabida koi administration ta political yo iba integrity socio economic integrity aduga koi leisure ba cultural integrity hariba integrity in every sense and any sense masi manipur gi apun gi saktam si oneness ka han ba yaro hedna masina khwaidagi chawba issue mo ri aduga maruna hojik hoki ba october gi tarikh 13 da chahi 19 chathrak pa adum laba naga peace talks ki sana pan loi khram matung asida hojik final settlement lagna haina ngainari basida final settlement asida manipur gi hairi ba adum laba integrity apun gi saktam asida ka halak pa yaga to masak sing yorok tan bidam ta manipur gi miyam na yam chauna khongjang changsen badi leri at the same time ikoi dan haiba target the latest development hojik pawgi oina haiba target di ngarang asi manipur gi chief minister luching ba akoi ministerial team ama education minister yaure adagi works minister yaure aduga Rajya Sabha amadi Lok Sabha gi MP ani yauraga aduga Manipur Legislative Assembly gi speaker yauba team amana Home Minister Amit Shah ga unar matungda Amit Shah thajaba pirkhida Manipur gi interest sokpu yaba wapam amata final agreement final settlement lakpa di yalo habagi wapam phondu kibel ere aduga ngarang maki oba development amada hariba development asi northeast now any now the phongpa report am khane hariba report sida akoi gi Nagalim haiga greater Nagaland gi concept masi lairo no naga lim at all lairo habgi wapam phongdo kare and no separate flag and constitution masi su ayaba lairo masi su yauroi final agreement habgi wapam su RN Ravi ngarang silchar da koi students ngi ba debate ama haiba tare madu yauba lakpada maduda speaker oin yauba lakpada mangna wapam masi phongdo khibani marmaduna laiba development sing asida Manipur gi naha singna kari wapam laibagi makoi kari phongdo ning bai habi matang sida duga naharon sing ba idea haiba tare issue sida maroina oneness integrity matang sida khana gutam tang si impact news ki Manung Hutna ki studio election library is joining us tonight on Manung Hutna Manipuri Students Federation MSF ki president Viriba Ngariyanbam Milan Milan Butramokchari, welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us Manipur All Manipur Student Union AMSU gi Secretary General Viriba Ahanthem Bipin Butramokchari, welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us Kanglei Park Students Association KC ki president Viriba Ningthoujam Chetan Butramokchari, welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahanba oina questions open question to all of you open thamjage ngarangi Union Home Minister gi anoba assurance habatare mamang su siga chamana ba assurance hauki ba October gi tarikh 13 da pirkhe ba lerabni 13 ma thoida sonda aroiba final talk lakku matam da miyamna pressure lakpadagi koi chief minister ma samangna luchingduna koi all political party gi team ama chalu matam da su hairiba assurance dum pira kharbani Manipur gi interest hon ba yaba wapam amata final agreement de yoroi haidana aduga hojik so mo latest development oina chief minister gi ministerial team amana chapum matam da su hairiba thajaba se pirei aduga ngasi makse lenga ki maike de gi koi gi chief minister ma samang aduga minister mayam so halakrabani press conference amne tor mani adu ngasi gi di tokidre hayengom mari soidan torogne aduga kari ta sengna harkuna haibo wapam sing in detail lenga ki maike de hayeng se thamane du hoji phaugi oina di Manipur gi interest sokya wapam si suyo yaug di haiduna mamang do so aduga hojik so dum repeatedly center ki maike de ki haidun lai sigi matang sida assurance mayam ama pirabni assurance sida Manipur gi myan ma thajaba ngamdri bisi written assurance ko mama pi dabdagi ne na highway duri bra otherwise pire be assurance time and time again hanjan mamang gi prime minister na ko gi lok sabha gi election gi mamang matam du da ko gi campaign la ko matam da phau haido hai gi ba thajaba pi ki bo phum leibni na kari ba phum thamingi assurance sigi assurance na matik chadri ekoida thajaba amadi kai drum trust deficit deficit leri sina kari gino kari gi damta thajaba ngamdri bne assurance da ai aha mase milan de ge dum hujige kari ba phum thamini har mamukta da ngasagi Raj Nongthombam bidi integrity gi matang do khoi national integrity imo degi khoi economic integrity ko adagi territorial integrity am pan nei ada ai khoi gi haitare MSF na thaja jaba haitare khoi na for the past 2000 years ko khoi gi Manipur gi kano ma khoi gi saktam ma sagalak na bhona khoi emotional integrity ma sagalaga thamki ba sing asi ba uda kana mata na khoi pan bi bu da haitare even the
government of India aduga akhoi Manipur lengak nasu kaino da akhoi pai pu sing akhoi pari puri sing duna sagat lam ga thamiba akhoi territorial integrity hai tare adu akhoi geographical boundaries ya akhoi yam pak san na legra lising chai lising ni gi puari lebni na adu bo ngasi di madu khara hantok hanjin tauna bagi kano su lakre sigi maraksida ngasai gi territorial integrity natraga geographical boundary gi akhoi nga ga thamamija akhoi emotional integrity du dune mai tai na ngakta ngakun na te ba akhoi kuki na ngakta ngakun na te kapui na ngakta paumai na natraga tangkhul na ngakhi bu na te ba masi akhoi pulap apun bagi oi ba akhoi gi lising amagi makhada apun maduna saktam ma sagal la kana akhoi gi boundary singa la khibune aduna akhoi sigi aham da gi concept hai tare emotional integrity sa si jine ba akhoi nga akhoi gi divide and rule policy india na sana bus okay hauji ki oina ai yo kholon da hai tare divide and rule policy sanari sa akhoi gi geographical boundary da nate akhoi gi territorial integrity da nate ba han ba khut thari se emotional integrity du ne ba naga tongana khaidwe kuki tongana khaidwe maitai pangal tongana khaidwe maitai gi marakta khoi vaishnavite adigi fanatic maitism tongana khaidu kan da khoi marakta ngasi achoba lan am khak chathar pone na lawem aduga ngasa gi integrity sigi akhoi ga achoba question ama lakhre je hena maru oina haitare government of India ga akhoi gi NSNIM ga gi akhoi gi kanoma ceasefire gi agreement ma tawna bagi lalong ama yakhiba 1997 gi adudagi akhoi gi 1st of August 1997 dagi manga ceasefire gi kanom lakpase sidagi apprehension nam khak lakhre ba Manipur gi akhoi nga ga thamaga lakhra ba even go akhoi Indian Union da tilla matung da su nga ga maya mathang ma charon suru nga ga thamaki ba ngasagi ceasefire agreement sim lakko dagi akhoi apprehension la ba ki bam khak lakhre ba whether sigi akhoi gi political issue sina naga NSN IM gi kano gi magi political settlement am lakna no hona ba Manipur gi ngasagi akhoi gi geographical boundary aduga akhoi gi territorial integrity sa kai ga do gi apprehension nam lakhre madumang na ne ba amukona 1997 gi August ki mari da unity rally am akhoi peace rally am khak chat Manipur da ngasi ba gi Manipur gi puari da miyo lak mari hena tin rally am khak sen gi ba sai tare matum du gi 1997 gi August mari da sigi population si ayo pontri adu matam du di some 15 to 18 lakhs adu mukta ngarang gini adai mi lakh mari tin ba adu su community leaders loina mag yauro kanda Manipur gi apun gi saktam akhoi kai bi yaro haidana adu yongna changchen gi ba akhoi gi keno du rally do madu na thaira kanda akhoi ceasefire gi agreement lakhre ne okay adigi lokan so ai sum kan sora pom sum thamje gi adu lore 1997 da adu gi akhoi gi apprehension legren then 2001 da akhoi kan wala khre ba ngasagi ceasefire gi agreement Bangkok da akhoi kan ma Bangkok agreement am lakhre adu da law thore akhoi gi ceasefire NSN I am the government of India gi ceasefire gi agreement without territorial limit without territorial limit law thoki budagi de tore Manipur miyam akhoi mai hore adu gi mai hobu duna ne ba June 18 gi akhoi gi ngasi ba da uprising unity day hadana akhoi na Manipur gi miyam na Manipur unity akhoi kai bi aroi hadana nga ga thammi jai tare masigi apprehension mayam se laina 131st of October da government of India ga NSN IM gi marakta final settlement na akhoi framework agreement makal high grade moy ceasefire dagi peace accord high grade matang high grade hojik final framework agreement gi matang lai framework agreement gi matang se even ngarang bau da khoi union minister gu nei among matawe na khoi state ki government ki side ki so ministerial team chatana led by honorable Semko sidai da mayam akhoi da hojik as a youth as a student akhoi da lebe apprehension je kai no da 2004 da Manorama mihat ki matam da armed forces singna aduki matik what nei re haidana armed forces special powers exam masi Manipur digi lauthok piro na khoi apun balup amadi ima mayam amna akho khongjang changchen gi adu dugi ima mayam dugi representative mayam ama prime minister matam dugi the then prime minister Dr. Manmohan Singh unaba matam da it's a very draconian law it's inhuman aduna hai gumba armed forces special powers exam masi di malem gi le mai digi muthat ga damne na hai garba adugi assurance pi garba Dr. Manmohan Singh gi magi commitment magi assurance to ngasi thabuk to in pangthorok tri ba adu targa di hujik Amit Shah na natraga khoi prime minister na matam du da khoi magi election gi campaign la ko matam da piram be assurance how far akhoi madu thajabang ngam godoi no sine ba khoi da as a youth as a student khoi da lejai adu targa di makoina adu sungsok so le da gi phibam oi targa di why not moi ngasi disclose to drige gi no hari ba no singsi agreement da cc yawgani cc to gani je disclose to drige gi no adu disclose to nuna maram orakan da khoi di India gi hujik leiba government of India ga NSN IM gi makhoi gi framework agreement gi keno sa masi phanyam assurance pi raga su khoi gi verbal assurance sa
through akhoi honorable CM da pira agasu madu akhoi thajaba ngamroi ba kaino akhoi mamang da thajadaba leikhre ba aduna assurance PB gi hai target in written form prime minister's office tagi kaino da after all government se prime minister na kaino tori ni khurji pare ga thori ni hai tare adun prime minister office tagi akhoi written assurance ma pidrige de akhoi thajaba ngamoi ai boina thajaba si PMO da gi prime minister gi office tagi PBU madu urgadi thajabagi changsi wangani keno da mamang da sumba tangka kaya da thajaba mahan bagi not only hariba state ki boundary ki matang da trak Manipur ki charo charo issue kaya da pi ki thajaba singa si phau thabakta translate tawdna lakpani na handa kisu tawni tawre habagi thajabagi changsi ne memram da ai bada written ko gi keno in PBU have an assurance on PBU have an to 2017 ki state assembly ki election ki campaign lakpa so prime minister masamna dum pondo ki bale re da hojik su hau ki ba tarik 19 october tarik 19 aduga ngara amu कोई नवेम्बर की तारीख 13 सिदा एश्योरेंस अमित शाह होम मिनिस्टर ना हजन हजन हाइतर लेगा त पीबगी वाफम दी लेबुदी लेरे अदुगा तारीख 19 मातुदु सो कोई प्रेस रोड अमा MHA की PIB खुथांग द थोके लेरे कोई स्टेट की स्टेक होल्डर सिंग लोइना कंसल्ट तरंगनि हाइबना सिंगबा थाजब से मखन मखन दे रिटर्न हाइरगदी ngसागी कंसल्ट तरकनि हाबि फाबु गावरे अदुगा होजिगे वर्बल ओइना चिन्द ओइना हाइबो organa कोई इंटरेस्ट होलो हाबसे अदुबु तसेंगना कर मखल की एश्योरेंस नो हंदक पेरिस ना हाइबसे मदु की डिटेल दी हायंग प्रेस कॉन्फ्रेंस तरकन लेगा ना मदु मदि खंगने अदुबु हौजिपोगी ओइना कोइना ट्रस्ट अम थाजब अमंगमद्रिबा कोई स्टेट की बाउंड्री नत्रगसु कोई इमोशनल कल्चरल सोशल फैब्रिक से द इंटीग्रिटी से कार कने हाबगी नुंगरांग बासु याम चावनो लेरिबिस मरम से मसिगी चप चाबा अचौब मरम से कने खंबी स्वाइ से दा कोइन हे खान मतलब मणिपुर मियाम द डिस्ट्रेस अम लेरेन हाइब मतम से दा हंदक की इशू से नागा पीस सेटलमेंट की इशू लाप मतम से दी मणिपुर की मियाम हाइब मतम से दा मणिपुर मियाम से कनानो मैतै बुरा मैतै पांगल बुरा कुकी सिंगबुरा नागा सिंगबुरा मखोय मरी मक्सी लोइनम ओइगदुरिबने हाइब ग्रुप मैम से लोइगदुरिबने दुबो हंदक बतांग से नागा पीस सेटलमेंट हाइबनिना नागा सिंग सिसना याउदबगी मोंगदा लेबगी मोंगसु अदुम तुमिना सु लेसनबा मखोयना पोट अमा लेबनिना मनपु मियाम हाइबसदा अखोय पंजन बिगनो हाइबगी पोट अमसु हाइपेट लाखबगी मामिमसु दारी मरमदुना अखोयना हे हे मणिपुर मियामना यानिंगदे हाइसिदा मणिपुर मियामना यानिंगदे मणिपुर इंटीग्रिटी कायबना तरगा ग्रेटर नागालैंड लाखबदा मणिपुर मियामना यानिंगदे हाइबसिदा यानिंगदे से कनानो अदुगा यानिंगदम तारगदी नागा सिंग डेवलप लाखबदा नत्रगा हाइरिबा पीस प्रोसेस असिमक मैतै सिंगना नत्र मैतै पांगल सिंगना नत्र वैली द लेब मैम सिंगना हाइरिबा पीस प्रोसेस से बु नत्रगा सेटलमेंट सिंगबु यानिंगदबगी वेलकम तौदबी मामी अम तारी चिंदबुदी वेलकम तौइबुदे दम हाइबा अदुगा फोंदोरिबा तौरिबा थबक सिनदि वेलकम तौद्रे हैना कोई मरु एना मणिपुर के नागा सिंग हाइरिबा फुरुप सिंग लोबुगुम सु ममी तारी अतो आइदुदा करी वाहुम थमिनिंग बिपिन की की मियाम अदगी कना हुनो मणिपुर की मियाम काना तौबुदुनो कितंग सेकेंड नुंग लाक्सर हान बदंग सागी फर्स्ट की क्वेश्चन की दा कोने नैना की बदा सागी ट्रस्ट डिफिसिट अमन लै हाइता अदुगी परिंग दुदा इन हाइजनिंग से मणिपुर की मी लाख 13 मु लैबसिदा अमतंग कोने सर्वे तरो हंगमद्रगा स्वाइता जनरली अंकांदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा थाजब की सांगजा लेवल जी होट से मी मैम से अदुगी मतिंग ने में हाजबने करीना मसी वेला कोनो हारे अइना सुम इतिहास की परिंग द कोन हंकने यंग तारगदी कोई याम सांग दविदा सही ओनली 70 इयर्स बैक 1949 दगी कोइना हुजिक 2019 फाउतंग कोइ नैना से सिगी वारी परिंग से कांथोक प कोइना यारोइना खंजे जही लिसिंग अनि लिसिंग अहुम लिसिंग मंगा निंगथौ पांजरगा हाइन हुमना थंगनाबा लैवाकसिंग लौसिनदना टेरिटरी संतोक्तना अखोइ गोइबा यामना गुड फॉर्म ऑफ अखोगी सिविलाइजेशन अमखक लैरंबसा थंगनरिबा लैवाक इंडिया का 1949 दगी नमलौ लौकिबा नुमित हाइबा तारे अदुदगी मर्जर एग्रीमेंट हाना तौबा नुमितो अदुदगी मणिपुर मियामना पेनदबा हौख्रेसे अदुना 1949 दगी हौख्रबने कंट्री अमोना लेजरंबा किंगडम मोन लेमसा पार्ट सी स्टेट अमोना थंबो ओइरगदी मतमदुगी 1949 के अखोगी अहलमन सिंगना फौरंगदबा थमोगी मैचातो अदुम अहानबदा अदुदै हौना थाजदबजे हौख्रबने ओलकपा सही 1950 दा ILPS सिस्टम चना जरंबदु मणिपुर की लौथोक पिखरिने ओलकपा 1952 दा सब्जेक्ट टू करेक्शन दा कोई कबो बेली की जगह सिंग अखोगी मणिपुर की म्यांमार दा जवाहरलाल नेहरू होय तौरगा पिगी हाबी वारी लैरिबने अदगिदी आइन हाइजनिंगिजना 1949 दा हेक मणिपुर ना इंडिया का पुनग्रकांदा 1949 दा लाहौब थोकी देव मणिपुर दा आफ्टर अखोगी सही 30 की मतुंग एनेक्स तौबा मर्ज तौबा सही 30 की मतुंग 1964 दगी अहान बलाल हौब थोपने हेक्ता अदुना हुजिगला रिपोर्टी अखोइना हाना स्टेटहुड फंगबा यारबा सेंगना हाबदे नागालैंड 1963 दा स्टेटहुड फंगिने मणिपुर ना अखोइना आफ्टर 23 years of annexation हाइबदि 1972 दा अदु
akanba miyam gi ba sibana ba khangdaba demand tawakana fangi hariba adugi matungda 1980 da Manipur gi jaga khudimang disturbed area ni haidana lauthuakana upspa haidana am draconian weri excel laws Manipur gi laima haida north gi laima haida chalairaga thammi adugi matungda 1983 da koi loktak hydroelectric project asa koi gi tampakilam 57000 acres koi manga kanda north gi level state tariatsa masigi mai pigani amasung Manipur gi mai walaloi Manipur si mai leibe amna fungba mai gi no 24 fangba lam oine na adugi thaja birag koi lam ma mangine adugu ngasi ngarang ta koi corporation wala kana company wala kana kitang chahi ani hum jida fa ba man be wani haugi ba koi ne chahi manga tra mang na Manipur gi mai gi fibam kamai leiram me haraga mayam loi khangna wa fam ni haiba tare adagi dia koi gi naga peace to ngasai ceasefire 1997 dai lakre adagi 2001 da without territorial limit haidana tawbadagi Manipur mai chakreni Manipur Sarkar kano tawgrini adai 2015 da framework of agreement sign tawna basa madugi content disclose taw haibda ngasi chahi mari chi bawda kepta tawdana la abda loina na 2018 da mamangi chahi da haibta tare notice ta caps ana hangani India da caps ana hangani machine Manipur mi gi miyam gi apama nate notice miyam gi apama nate adagi di hantak 2019 da koi Hindi imposition tawba adagi di mama lagre adagi di hoji October day 31 da hoji bawda leirbe state sida final over Naga gi mukoina Naga peace accord haigera natra whatever koina maming haijer agasu masigi solution ja masigi aroi bukhudi eksa masi day 31 da loisalaka na date 1 da Hornbill festival gi opening ceremony da even prime minister of India Narendra Modi la akanda only signature ka ngaire haiba khaki wadu leibani na haijani ina liza griba asang bo wari du da Manipur miyam gi interest da ngasi bawda India government na Manipur miyam gi yagadaba akoina pamjari ba kogi demand singcha masi namhatlaga makhada namhatlaga thamba ngakta oibanina huji mak thajaba pire masigi asokpasa sigi Indonaga haimoina Indonaga peace accord ki masigi sign tawnagar kanda nagagi ba solution la kanda state sing so e hairi bisa masi koi thajaba sumang ngamoi kari ngamoi do haigadi aina lijakiba sang wari da akoi bu namhatpa akoi bu tuhatpa gi warina singbul sahi lisang sinna yaiduna la amina masi Manipur mangna bagi area soidana yaure habisa ese yuda moina ese satra gi leader moina koina khanjab si masi paramilitary force mayam thajala kanda kogi eval institution singda thamjalam bada mayam gi howla kodi hongtokre adu bawbadi adubu ese youth AMSU ina aina thajajabadi haide pose asokpa yaudana makogi Teng pusale adai paramilitary troop mayam thajale harisa Manipur laimai da kariguma khara thoka dawre ase moina khangbadagi adugi precaution do lokna bo konabani adu masi Manipur gi oiba sokpa du in any form da masagi nagali moibe ya natraga flag hari basa mo flag nagagi peace ki da koi flag sa oppose to banate ba moi flag leijau concern leijau kem kai de currency whatever leijau ba to bu Manipur lansala kanu habane flag tu na chanapati da ukulda Yung ya salagadi flag ting khatpa ya kalagadi adu gi flag tuna adu ragadi akoi adu ka na flag ya de harakane moi gi constitution na Manipur gi jaga da mokoi na tawning bada to ya bagi ek rule yaura gadi adu raga adu constitution ko ya de harakane an lo ya jau flag ya jau constitution ya jau currency whatever ya jau plus Manipur jaga da lansalak to ba pot poijo haibo hom do thamakanda yam siang na ha hantaki assurance pire haisa adugi matik thajaba ngamaroi da ba adugi matik siang na habada Manipur miyam na thajaba ngamaroi do afam oibinina masi koi kopumi bu yam na koina support tawjai adugo sigi banner makhada punna koi lepalaitana thingami na gijaw hom okay mayam gi ba khongjang di adamang sangse laga leiri bani hojiksu hai ripa tarik 38 da yana ba khara porokre breakthrough khara laikre habni na hai breakthrough du kari no miyam su Manipur gi miyam da maroina kwari concern or stakeholder rai tar di Manipur state ni adar Manipur state hana khang bi habni adubu matang sida thaja base repeatedly bi tar ga tiel matam numitara ni sig manung da anirang nei home minister na repeated assurance spirit adu handa ki aroi bangarangi final assurance chief minister na luchingba ministerial delegation team masida piri assurance na hana gi tari kuntra gi October tari kuntra da pikhiba assurance asidagi home minister na piri se kitang khena bazala haibadudi ngasi se press conference tauni toromani adu tawgidre haying soidana tawrani adu sum laiba ki chirba tanja se dadi press conference su miyam da
चिंगनरगा लेब पोनीना लेगानसु सट लाउना ngasi se tobiram targadi jingnamba khara makhai khara reduce tawdra haina khalam mani adubu hayeng lakto ne habi wahum dilekre mathang sei chetan lak chege chetan gari wahum thamani hujiki wena han ba tangka ki wena sum hangjar mathang hangjar pada khogi trust deficit amba lai si assurance thangna within 10 days hana lower si numit tara thoi si manung sida repeated assurance from home minister period in manipur ki interest sokpi abo from mamata final agreement the yor oi adu aren rabinasu ngarang silchar da pangthokpa mahiroi singi debate competition ba wanga matam da no nagalim ki demand sima sungyaw yaw de hai we are talking we are only talking of Nagaland koi Nagaland state manung khakta ki oina wari tauri hai bi wafum phongdor pasina center na piribe assurance argi mahak indirectly phongdok khiba arin rabina so asida koi thaza ningai hujik so dam oidri written assurance ko mapir kanda natraga detail to disclose to dingai dia koi dum jingna khini hai hai ge dori brakari wahum thamini maroina an batam jagi maroina akoi maroina notice tari puru phai tare masi koi na race one yeng mon tam koi maroina se mongoloid ne ba ya mongoloid thai tare okay masi aduga mongoloid che koi na division hai tare community da division community se kamai khai do kha ma tam na mogi unique oi ba uniqueness hai tare kamai ne meet hai tare culture folk khai tare sumo me am tor khai do rei ne ba khai do ro da maroina yeng ba matam je koi yeng matam je da asai notice the tariba furuk myam sida maruina language tongan ba maruina language tongan ba adudagi mid chu tongan ba folk chu tongan ba tongan leibse under some pressure da punjal laga in the name of naga haitare naga sida taw banner sida half matung da solution je porkani na khalaga mase akhoi gi oina problem oigini na khoi khanje as a youth amoina maramdi we are going to live for the 50-60 years haitare madu da tholakadu problems consequences a khangdana akoina maruina india government na akoida langjelak pata gani aba maramdi kai no hai matam da ngasi gi maruina insurgency lakri je maruina panelists haitare akoi ai phamna riba panelists sin haibire why manipur and northeast the insurgency kari do bai lakri no haije mogi furup to gibu leiram me haigri ne ba maruina leiriba potche mogi maruina demand haitare some demand haitare mogi pen da ba maruina leibidagi lakri ne maruina even maitei gi so even maruina kainu ki so haitare INSM IM leiri so haitare maruina mogi some demand haitare aduna ngasagi community khoge maruina races mongoloid leibisida different community haitare unique identity haitare even dialect book manada haitare dialect book manada je punjal laga set oina Nagaland na even Nagaland same ni na tawre toksaliba pot sida maruina khoi yenga iba midiyeng si dimension ji kaino ha matam da masigi set china thamgre under some pressure to thamgre ba pressure je lifelong in laini habadi laite ba there is no commitment that this pressure will hold through a lifetime haitare chahi chama leibai chani leibai but yengsi after 200 years masikari tholkani habasa maruina politician kanguna his maruina nainari wa social issue nainari kangu sina masi hena naina hinge ba ko yone maruina ese noina maruina sumba sida dimension je ngena tasina haitar gadi notice sa tasina thugai ge na khanbane na masidi yenga kan india government laujai ba maramdi kai no ta inga sai mamang thamjagri ba haitare masigi unique laibam yam je punjale pressure under some pressure je tawri ba se india government sumoju khang de ya roi ba khangi ne ba khangna tohle madam da some demand am tole demand je tawu ji bukta mogi hen yaur bra ji bukta we fear ta sin hai tare adu ga nakanam dana maru ina nation IM na mogi wari government of india ga sanari ba wari se akoi da thajau hai bane ba masida maru ina lakadu je adu inari ba pochi su secret maintain to hai tare secret maintain to pot ama akoi wari sanaba loire noi thajau irang to no have se how can we believe masigi trust deficit se kamai lai no have se history ma pallu 1947 de horaga akoi lakre 1949 da merger agreement tawre and after that 2019 bu lakda even kept tawni have ma da delhi da chatna akoi mahiroi sing chatna miyam chatna tawru re tawru matung da la kan da maru ina innocent IM je loishalani haire ada dimension atupom de yeng kan da india gi policy haitare india gi politics haitare tawriba administration haitare north na ma south na ma and even in northeast na ma akoi dimension sum da ujai ba marim de kai na am tam da akoi na maru ina
per long case leramba maroina akoina mention to ayodhya case haitare mase lotion le haire lotion grave mase lotion grave and some Supreme Court lotion grave in south the su maruoina hajik lai je political changes da Maharashtra da BJP na government same drive masi gi yeng matamda lai mi da dimension je India je amna chawni na north eastern na policy tongan ba ma south na ma north na ma South the same have the South Kangu ji mogi even politician Kangu hire ba akoi India da gi ta ge have the mang da yaw gi bu mang da adu tasing na akoi gi maruina Manipur de haraga maruina north east le politician le ba myam hai tare mase tasing na integrity wat pra na traga masagi ethics wat pra do di we don't know but moi se tasing na myam gi sentiment ja khang na gasu under some pressure hai tare wak to gi mong je culture je le ba hai tare aduna moina ga akoi ga wak to mina have sa chin di to mina have but in the sense table the onthok na ra kan da dimension amad lak pa sa masina akoi gi maroina trust deficit chu helen bane ba akoi na maroina India government da khatane te leiri se even in Manipur government da su lei ba why have matam da moina Amit Shah unaure Amit Shah unabio akoi haija ba na te ba moida Amit Shah unabu today that is the moigi political game personal perspective te leirim gani but adu khoina luxury ba mom ni kaino habda ngasai gi leiri ba state leiri issues ya masi je moigi eva haidara moigi eva kari no philip se have say tasing na kokomi na torga different form of agitation strategy gam lak thokra special of assembly ma ko bio haijabane adu ngasi bukta instead of other assembly korasi aduga tawrase hagadi we will welcome them hai tare maruina akhoi ga chatminari ha baje hai tare aduda maruina akhoi sida leiminari je moina legislature ni we are common people ni na sigi differentiation sida work to mong am leiri bo je and how can we unite and work hai tare okay aduna maruina Manipur da leiri basa tasengna akhoi MSF ki president hai tare Ngariyanbam Milan na thambi gi ba emotion integrity na ngam bane ha baja masi MD yam 100% chumena fauze hai tare maram di kai na matam da ngasai gi emotion jina ne play to doi je emotion je samna da furu khuding gi emotion loin le je aina mamang tamja gi ba we noticed the different community other ethnics myam lai bisina play sana ba hena nungai ba gi mong da hai tare moina aduna akhoi sida lai even education oiro ama boiro hai tare tongan ba gi mong da thamba sina hai tare akhoi da hena trust deficit le heline je koi case in fauze hai tare okay tungan ba trust deficit thaza ba wan ba gi machak se maram se mayam ama leire maruina hojik oina di koi emotional integrity phau ki ba chahi cha kayas dagi state sigi oina tungan ba furup singi marakta leram ba du ma cohesiveness to the target tawrga hojikti emotion integrity se tamna kaithara banina territorial gi obi economic obi other forms of koi administration obi madugi integrity da su kaithar piya gi nunang mani Manipur gi miyamna so I said feel to so I said question hangba yabadi Manipur gi miyam ngasagi integrity maru emotional integrity da attack to rabanina Manipur gi miyam ana har matam da madusu naga peace talki naga peace settlement gi context da masi context gi yorabani masi gi matang da khana matam da Manipur gi miyam habi matam sida Manipur gi naga ni hariba fruitsing city yaudra bra makoina su yaudde haina khanbagi mongda maite sing da maruna majority uriba maite sing asena hariba lakhadoriba final settlement peace accord asida su Maitei sing na yaning da opposed to bagi mong da hariba Manipur gi naga sing na su low bagi mami am ditari adubo masi mas karai phau ba chum bagi karai phau ba misunderstand tawrugi habi matang da sulak se gi dubum tang se da brem tawrugi brem tawrugi ke impact is to menta adure 360-degree analysis of news and events win bi Raj Nongthombam Manung da hojik haukiba tha amani sida yam chawba Manipur gi burning issue mo riba duga haukiba tha amani khakta sina kitang intensified okwe wani haukiba chahi kuni to sida adamak Manipur da lerek labba adum laba Manipur yam chawba threat amai ba targati Manipur gi integrity da emotional obi cultural social economic political territorial tongan fongi kogi apun bagi sakta masida attack lakba masida kininga ebo masak lakba targati masida yamna section jabagi tanjam lobani nik lawba situation aduni adu hariba situation asida state ki integrity gi issue lakba sida Manipur gi miyam na kari foundry maruina nahasing na kari wakal foundry habisi gi matang da khana jara mani du maruina ngasigi discussion asida kogi student Manipur gi tonga ba student union mayam sig manung da ong gi koi mihut sing di yaujare adubu maruina kogi tribal student union gi mahiro sing su kono hona jabani maruina ansam am de asum gi mahiro sing su koi contact ok jabani adubu ngasigi
discussion asidadi yaubagi tanjado laudre have tare maram dang si sida yaudre mayamna di only maitai centric oiba discussion tawre hana khanbir musu but we never tried to conduct a maitai centric discussion Manipur gi tongan ba koi mod khena ba yai manada wakhalo leibi ya dubu mepung khudumaki opinion si yaring hoi Manung huna da program hona jabani mathang sidai Milan dalak jagi Milan huji eng sai su break ma da habet kangtok jagi bhai tare handaki atai gi issue gi matang dalak matam de Manipur miam haidi loina mak lobagi forum lai du handaki naga peace settlement gi matang sida lak pasidadi Manipur gi miam na hari ba settlement asida koi gi territorial council lak pa pamde koi pan naga body lak pa pamde administrative division lak pa pamde habagi wakum na sing ba lak pasida Manipur gi miam haiba sida Manipur miam se maitai khata bura na traga maitai pangal traga lem hori ba non Naga tribe non Naga haitare hariba music sinu oiduribra aduga hariba music asina Naga peace talk lak pasida nataga Naga peace settlement lak pasi oppose to bagi oina ubagi mong mokoina so phongdorpa hekleri handaki matang toina yam toina phongdor haitare why maitai zara opposing Naga settlement gaina so haibagi wakum lai adai duda akoina su toin sinari Manipur miyam na ya desimadi Manipur miyam na pam dena so hairi aduna Manipur gi miyam haibasida handaki matang sidadi Manipur gi Naga ni hariba furup sing si chithaurabra haibi wakum masu lakturi kari wakum thambini sigi matang sida ai nga sai su mama hau pada hai gen khanjaram bani media se akhoi swai gi local gi ko vernacular paper puthoi ba de local gi electronic media sing gi gan wa ngak thasna ke ta sing na India government of India gi device policy sa masi media na so to ma ting am pang ya ngasai akhoi myam na hare sai chanai wari hing sing Naga peace accord Naga agreement adigi Indo Naga framework agreement hai bu adu ta gadi lala ne ngasai gi emotional integrity do adu da kai ba hokre ba Manipur gi myam gi akhoi ngasai gi the proper definition ma khoi phang bang ngamak tri se akhoi de ngasi Manipur da lady si Naga have a cookie have a maitai pangal hai ba na khoi na tongan na demarcate tawre se sai se gi ne ba khoi what term coin to jam lui si term coin sin ka main to re NSN I am ga government of India ga khoi ceasefire to bodigi na horaga lakhi bese adu ki kan paring se ma khoi nei na reng se bu ko adu ai matam da haram de ba peace ekon Indo Naga peace accord de Naga framework kam haram de ba si kuidri Indo Naga na tra Naga peace accord hai sa kuidri ba si national media ma khaki ai ma mi de palaro national media ma khak na term se coin to pau har khib de device policy ja adu ai du da so dum hawe adu target akoina define to doriba akoina ngasi Manipur miyam na Manipur da leriba civil society organization miyam ma students organization miyam ma leijariba Manipuri hari ne akogi aigi federation ji Manipuri haija masi akoi Manipur khakta da confine to gona te ba Manipuri students federation malem si da leriba Manipuri mahairoi sing dugi ne ba akoina federation on leije adu da di akoi Naga hability cookie hability degi pangan maitai pangal hability maitai hability adu du da akoina well defined to na ba pukhacharai ba akogi Manipuri nesa si se manghan gre aduna ngasai gi Indo Naga haiba sigi kano sa masi term jaidi ya jabanga moy aduna ne Naga akhui sei se leriba Naga gi marak tasu moy kacha Naga hare Jamir masamang na den sem Nagaland go Jamir masamang na Manipur dagi laiba Naga ani haidana akogi land je hau de yaudana for the past 70 years go khulai pai dana na akogi apunma Nagaland for Christ haidana moy kano to na khulai pai dana jungle de land songna garba mem do kacha Naga ne hairei ne adu ai juda di kari ore ngasagi sectarian ore ba Nagaland gi tongan ba Naga de Manipur gi tongan ba Naga Manipur gi Naga sina kamai define to ni ga atu mang khak lai ba aduna Manipur gi miyam na definition well definition ai na pijau hai tar ga di Manipur gi miyam da di ai khoi hojik aikoina hek lei no akoina uzariba akogi mitta uriba haitare akogi pari puri akogi puari da sakunar ga lakhra puna makse akogi de Manipur miyam ne madu akoina Nagani natra kuki ni hairoi ba akogi paumai ni kabui ni adigi tangkhul ni adigi wifi ni haidana akogi lakane adugi miyam digi mafam chan lenggar ba lei pareng khangne ba akogi hoji Manipur na phon saga chei Manipur miyam na saga lise bena Naga atraga kuki na tongan thok taraga di akoi sigi integrity se to adum samjana ba ngamaro yam phajaba koi Manipuri identity have tare apun ge collective identity mate thambiri adu handaki issue si dai tare handaki issue si hoi how khiba pass mayam ama lanthoga hojik present da yorabne hojiki presence da koi Naga peace accord ama sign to dore adana lainari ne maram da sigi accord lam da final settlement lam da isida
Manipur se da hoi ngasai already breakup mayam emotional breakup mayam lai gre koi integrity lem do maduna su oibe aduna handa ke la ka do accord se da maru na maite na spearhead to raga tampak ta amadi Manipur ki tonga mapum sing da khongjang je sang mani na Manipur kai bi aba Manipur ki integrity kai bi aba any thabam ta tawba yaroi habo khongjang si yam kan sang jhelli bani na sigi tangkak sing dani Manipur ki naga sing sina naga peace natraga naga peace settlement lakpa sida maite sing sina kari gi damakta yaning de why maites are opposing naga peace settlement haibagi wahang sigi question ja sigi question ja mana tasang Manipuri or ma ba he will never ask okay ko mangun da na mang mang chang ya ba why naga settlement lakpa matam da Manipur maite sing na maite centric oiba organization me amana samain to we haiba question ja ma ma sa do Manipuri asem bo ra ba hang mo ya okay okay Manipuri gi aseng ba koi gi true meaning do consume to lem tar madu hinga ga lem tar ga di soidana wahang si hang moi habne adu so aisa ta koi maite centric so mo ere probably maite ne majority hadi mi masing khara yam gi su oidong male adu handa ki matang se du hai tar koi firal gi matang ga lakpa firal yadore na ngarang gi dana mo arenda bin firal sa outrightly yadi habi wapum na sing phongdori na handi conditional flag koi cultural events ko madadi dum yani ga har mane du objective madu su government of India na sunga yabang amoy have you constitution and flag yabang amoy and no greater Nagaland have you often so pong dokre ngarang wafum sida aduna kari matung tarak karam mu lakto dikang di adu hoji ki oina di kogi maite centric so khara oire oppose story se aduna maite sing sina naga peace settlement lakpata yaning dri bra have you wafum amala madu makti nate maite sing oina di Manipur ka helo je have sina maru ibe agenda adum oiduni adu so sida andaki firal ge matang do tar ge kogi hui machu tere ki firan na chingba handa haukiba noi khana sida kogi social media daga masi yunga ga thaganar pui wafum chingba lakpani na ada idu da misunderstand to bagi aidi sigi firal su ko unanimously every community ni ya matung da oiduri ni firal ama khana duna loina mangna yar firal dona Manipur gi firal oibi ya adu hojiki ona di firal ama ne hekta Manipur firal oirani harak taragdi community mayam atopana su yaning da bi wafum ama lakum jawri ado idu da ni mayam na haine handa ki case lakpa su makal gi ketang community kanglup nai makal gi settlement lakum matam da maite sing sina maru handa ki peace deal sida oppose to robra na traga makoi na pam du ga impose to robra have wafum lai ada idu de kari wafum thamingi ai bipin da laksai Hill Valley dunga bidi marona capital city of koi Manipur si Imphal oibanina Imphal gi area da maitai na tajabagi masagi any form of demonstration protest na tre movement amada Manipur gi na horak pamatam da maitai na mang thanga dum lai haibududi koi location ju kra base tawani aduga acho bo issue ILP gi do oiro aspa gi do oiro masagi capital city da hobusina dum effective oibanina government gi ba officing anak pada leba hobasa India gi su dum koi gi movement taw panda dum New Delhi dum tawnari dana adu gi tang oijabe wani adu maitai na masagi mogi kai tare mogi kano Indonaga peace talk natraga sigi accord sa da maitai na yaning de habadu madi sam da sam lale agi wakalda karino haga di political lal holup ningkha tamba pamama lal holubum na sang na lal horam makanda 1997 khakta da gi haibu tare koi khulai pai da roi nomai kapna da roi haidana bom langa roi haidana sign tongnagra kanda hujik political solution nama naga gi peace kini haiba wafam lom da haitare political solution nama lagna bu khona bada koi di Nagaland khakina tabida any lairiba any akogi solution lakpa ya ba jaga sing da di any sen am khakta na te political solution na mintragri solve to bang moida min political solution loin pubiro kaisu kai de tawbutabu maiteni ya de habnu sam lali madudi hujik lairiba kenosida hujiki mokogi framework agreement na tra si peace accord sida mokoi yoriba content ngasi ba disclose tawdana lairiba si koina madu Manipur gi lam Assam gi lam na tre haraga koi Arunachal gi lam na traga koi physical oijanu na traga emotional oijanu karigumba integrity expect mayam gi integrity da koi kai ba ya haibadu gi chingna bagi mayam na voice to raise to bagi wane aduna tadana mamangi round da sina panjagre naga gi ba ngasai flag am piraga meithai da kai da kai do no akoi kem do no problem constitution am lei jara koi da kasum kai de lei jau tau jau haibani currency lei whatever adubu madugi boundary do Manipur gi lam gi saruk amada di maduni effect sung tok do yaro haibane koi na is no gi flag lei do Nagaland dum yung biu ukrul da sandel da senapti do jung bira kanu no koi currency no dum season na jau transaction tau jau
ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯅꯣꯏ ꯖꯒꯥꯗꯨ ꯆꯠꯅꯖꯧ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ NSNIM ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯒꯤꯗꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯗꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯔꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯀꯣꯔꯗꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯨꯞꯅ ꯅꯩꯅꯔꯒꯗꯤ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯀꯣꯔꯗ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯂꯥꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤ NSNIMN NNPG ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯀꯣꯔꯗꯀ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯟꯅꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯄꯤꯁꯁꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯆꯍꯤ 100-100 ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯁ ꯂꯩꯔꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯇꯥꯕ ꯂꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯄꯤꯁ ꯂꯩꯔꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯨꯠꯇ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ NSNK ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯣꯏ ꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯀꯣꯔꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯅꯥꯒꯥꯗ ꯄꯔꯃꯅꯦꯟ ꯄꯤꯁ ꯃꯁꯤꯅ ꯄꯨꯔꯛꯑꯅꯤꯅ ꯑꯦꯖꯨꯝ ꯇꯧꯁꯟꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯥꯟꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯦ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯄꯥꯏꯔꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯕ ꯏꯟ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯁꯄꯥꯏꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ economic ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯑꯦꯁꯄꯥꯏꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃꯇꯪꯗ ꯆꯨꯝꯗ꯭ꯔꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯆꯠꯂꯝꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯅ ꯇꯦꯛꯇꯤꯛꯁꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤꯁꯤꯡꯗ ꯂꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯠꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯦꯞꯄ ꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ 1991-1992 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯚꯔꯁꯦꯁ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯀ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯈꯠꯅꯍꯜꯂꯒ ꯁꯥꯎꯅꯍꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯏꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯡꯗꯨ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯁꯄꯥꯏꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ나 ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃೀಡಿಯಾꯗ ꯎꯔꯤ ꯋꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯦꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯦꯁ ꯌꯨꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯅꯦꯁ ꯐꯤꯂꯤꯡ ꯋꯥꯟꯅꯦꯁ ꯇꯨꯒꯦꯗꯔꯅꯦꯁ ꯐꯤꯂꯤꯡꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯥꯏ ꯁꯤꯈꯩꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯄꯨꯟꯁꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯤꯁ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯀ꯭ꯋꯤꯂꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯔꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯁꯄꯥꯏꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯆꯠꯂꯝꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯒꯥꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯎꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯅꯥꯒꯥꯒ ꯎꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯃꯥꯟꯅꯔꯛꯇꯕ ꯑꯦꯁꯄꯥꯏꯔꯦꯁꯟ ꯈꯦꯠꯅꯔꯛꯄ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯁꯦꯝꯅꯔꯛꯄꯁꯤꯅꯅꯦ ꯉꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯀꯣꯔꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯨꯝꯕ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯈꯤꯇꯪ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯟꯅꯗꯕ ꯊꯣꯛꯏꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁꯤꯞ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗꯨꯒꯤ ꯐꯣꯜꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯪꯉꯛꯄꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯂꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯈꯨꯗꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯅꯤ ꯃꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯅꯔꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯂꯒ ꯀꯔꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝꯅ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜꯂꯤ ꯌꯥꯅꯍꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯀꯣꯔꯗ ꯂꯥꯛꯆꯕꯗꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯟꯅꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯨ ꯁꯦꯟꯁꯁꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠꯁꯤ ꯀꯥꯏꯍꯜꯂꯣꯏꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯐꯠ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯤꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯀꯣꯔꯗ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯤꯡ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯝ ꯀꯣꯟꯁꯦꯞ ꯁꯦꯝ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛꯁꯤ ꯂꯩꯇꯕꯗꯧꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯎꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯟꯅꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ आइडिया से सब्सक्राइब तौब ngamaktadana ngasidi akoi naga gi settlement laktore hadana adonda yauksanba mayam yaudune aduna swaisida madugi settlement lakpadu da oppose toruba maruna settlement do lakchau kaisu kai dia adugi settlement do manipur gi apun base suhongum si haiba khatani hujik mayam da taliba demand se adubu swaisida ani sigi marakti yam khena ba amana amabu yaning da bagi mong da su ubagi amana amada akoi oina haitare akoi masen oina launare marabudana handaki matang sida manipuri haiba sida ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯅꯤ ꯅꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯣꯟ ꯕꯣꯔꯗꯇ ꯂꯥꯛꯍꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯃꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯕꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯁꯤቭ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯐꯥꯎꯖꯩ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ
Nation IM je tasengna mamang da newspaper myam da yaw griduni adugi Manipur gi area jaga karada moina game sadana leire kolene yawgi tasengna game sadana leira plus operate tori neba moina operate to jaga du da Manipur government na operate to ngam deba that is the problem aduna moigi government je Nation IM ni na lokjeiba aduna ngasagi lak ko je kaino da arum ayang yengba matamda akoi di tasengna valley da leiriba kangu sina Manipur government ge influence maka da haitare direct influence maka da any pha bu pun bu oiro ama bu oiro tawu matamda Manipur government na consider tawi but adu ching da leiriba se tasengna haitare gadi direct influence of even tax low the Nation IM na lowiba adagi maru oina kem to dun leibse Manipur government nong da noi adu da leido chatlo haibase haidri maru oina problem se adu dagi lakpane ba Manipur government na mamang da pan gi ba government na haitare hojik leiriba government plus mamang da pan gi ba haitare government da maru oina madugi inclusive oiba policy ma administration ama tawu matam tawuna bo hona da ba haitare maru oina just focus on some specific area da maru in some district ta tawuduna maru in hojik leiriba film ja lakpani lojeiba maru in maram di gaina matam da ukrul la Nation IM gi flag pairaga chatle haibase khange Manipur government na kem habisu ngamde tawusu ngamde problem je karina matam because maduna takodi mogi condition haide socio culture je tasengna Nation IM na fauri buda moju fawi haibane ladies say ade economy shu Nation IM na grant to gi mong ne bo ladies say maram di some area of the tasing haidar di Manipur ja Nation IM na operate to re have say hojik leiriba scenario haitare hojik leiba scenario jina adum masana taksare ba ana Manipur government na say son bagi ne have say masidi 100% haninge ba aduga maru ina Manipur haitare Manipur da leiriba miyam especially maitai fruit na Nation IM sa Nation IM gi ko gi jeki talk to risa tasengna masi akoina yaning de habadudi that is not true moju khangbi de je the thing is that mogi settlement to matamda akoi effect to birakno haibane ba akoi leiriba condition je the effect have say integrity am leira integrity manung do yaw rise socio economic socio culture and that is the boundary yaw reba even administration tongan haitare adu si to birakno haibane ba maram di kaina hamatamda Manipur government and ama leiraga administration ani tholokpa ha that is the division aduna tasina khanbase maruina India government na su leiriba scenario je Manipur gi hojik leiba scenario je tasina mon 100% khangabra khangdibra haibase masi jo koi khangom mathau tai ba maram di kaina hamatamda according to the moina tackle talk to ja akoi gi situation du gi matung in ne ba ngasai gi ground reality da moina la ga di leiba na te akoi na khangdori ne ba okay even Manipur government na khangdoi ne ba khangdoi bo pot se moina haibam change ba cc condition le re cc tawre adagi amuk ngasai gi settlement je inaba loire soitau du ngai re hai re ad Manipur gi oina masida kanam ta khangde ba kari inari no kari tawri no je maram di kai gina bada adudi aron ba secret leiri ba sin tak padi Manipur gi se noi darka ta de akoina hai se yaw haibagi mong attitude ama lae ba we are powerful in India punamak se akoi makha da leiri ne akoina hai ba loina bu gya gadam ni hai ba se hayeng suppose am na ha da inner report to disclose to ra kan da hai report ko yaning den phan la ro su ya ba gi phibam da dum lak to re ba even government yaw adu government je akoi to ge ha ba du adu ki tanja du akoi to ge ha du akoi gi praja akoi leiri ba akoi ha dare community jina ya ga dra hai ba ki pot ne ba lak tu je aduna tasengna mase tasengna maruena mamang da haidara history da haidara history da akoi ni yengba matam da Nation IM occupied area Manipur leigiba jaga do adudagi soklakpane habja tasengna akoi case na faujai ba maram di kai na ha matam da leigitoi jaga se tasengna Manipur government na magi forces myam deploy tawdana administration phajan tawdan tawgadabane ba tasengna bureaucrat officer or even police or tasengna chingda taw ha matam da they don't want karigino have a poche because they don't have power everyone lusts for the power haitare power je munari ngai da koi som dadi leiriba state haitare mapu panda state ama oibo chap manare ba hojik su leiri je haitare aduna akoina haijaning badi tasengna
aina su mamangi kaino ta pangi ba different community leibane Manipur je different community leibasida dialect tongan bangange magi mit tongan ba leijai tasengna adu folk su leiriba myam che tasengna under one pressure da ngasi legi bai haying legi bai pressure loiraba matungda adugi tholapa consequences sa can we bear hojik leiba miron jina akoi bear to ngam gadra haiba sa masine ba aduna masi lotion ba matamda akoi Manipur government khangde na chen ba sa masi su yaroi ba kari dogi moi chen do no kai na matamda moi government pai ni government pai takkada bane ba okay tak 100% takkada ni kari na matamda it is for our future haidare future je sina depend to dune ba ta sena kari gumba masi gi agreement sa fazana lotion garba madudi Manipur je adu su dum problem leidune ba je problem ani thong no ujai ujai je kai no ha matamda Manipur gi problem se ta sena community myam lei ba sa hayeng nation ai gi makha da leigra pressure leigra ayeng macet kar matamda purup toan bagi magi insurgency lakane ba lakado isina al administration da north east ya kang khong chai ne ba adugi toan ba valley gi ama lakra valley gi la kanda akoi su tasingna small haidare leigadu areas yam pick panina administration phasat togi ba but adu nakan gi influence na we cannot have a proper administration laktana akoi ja koi purup sa mix up torga adum mangi be ave lei aduna tasingna koi haijening is tasingna masigi maitaina tasingna maitai koi base area leiba valley leibana tasingna nation IM gi haitare peace talk se yaning da na chade tasingna mui du khang do se adu moi maroina leader sing dugi moi intention na fulfill to gi be but that intention will make cry in the future haitare masine ba akoina kese na yes consequences haitare because we are going to live for 100,000 years masida lei mam kari thol kane ham ngamde but ngasi aina togi bisina consequences a future book ne to de aduna akoina mamang thai do 1949 da in merger agreement togi bisina Manipur da insurgency sa yaning da phongdo point la ki ben have sa that is the consequences of the merger agreement aduna India government na IM na masigi se akoi gi matungina akoi gi maru phuruk khudimaki yenga ga togi dargadi it will have its own consequences haidare mase different insurgency lakra natraga Manipur je thugai bra haibasa mong da lakani ba aduna akoi maruina case na maruina ese kanoina community amoina appeal tongning badi phuruk myam sida tasengna akoi tasengna gyan tamina mathok tai tasengna leader kharagi base ta tobusa aduga akoina investe tosi aduga kari pamino kari conclusion pamino habda inclusive policy oirga government thangalaga government na chap action losino habasa mase case side thamning haida aduga government na sigi matang da masagi oba haitare interest let us not talk about a political party and that of the politics haitare masigi issues politics natabida kamaina Manipur government leiriba government central haijaba nate Manipur government na kamain tackle torga akoi je gyan taharga pulap chapmina sig habasa we appeal to them okay punna chamina bagi matam dunia do hojeki onadi difference of opinion hai gadra ketang khena badi leiri go objective dipcha manaba Manipur kahan badi amata pam da bu hojipo ge na sanction min bagi mong sida pulap pun bagi political class to bi ai kogi miam gi ba class to bi punna sanction bagi adai ketang khena badi leiri du matam pungloi lore one liner moina mom lakcharam ge consultation ki chance ma phangini habi hadi all the stakeholders will be consulted habi wafam amadi leirina lakadri ba consultation asina akoi apam sing expression mayam si mase phongdok chano bagi na targa still koi Manipur save to honogi tanja ama phangani khan bi bra sigi lakadri ba chance kamai ubi milan ma koi consultation tauge to roi to koi thaja badi shon thamrai ngai thamjagi do written assurance ma PMI office tagi laktraga di adu man thaja ba thamrai aduga my humble appeal to all the Manipuri people haidare ko yumthong na bagi itaugi mama masa phajabado aigi ma o ya aduna lao na khoi myam lao akhoi chu leire punna tong khoi changsin minaraga haidare masak thiraba sana thu pe ya ba lupa thu pe ya ba ai ima sa kan mina bai matom yore ima kan nugi matom yore mi masak phajabi ma di ma ori ya consultancy ki chance phanguri komai ubi lisang sinna notice ta leiriba CSO Sadra ki Sanstanam Sungmera Pabi Body Singna, Akoina, Kogi Thong Sana, Honering Idana,
ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯉꯩ ꯆꯩꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯜ ꯁꯥꯖꯜꯂꯛꯄ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯅꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯦ ꯏꯁꯥꯡꯁꯤꯅ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯕꯣꯔꯣꯂꯦꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯣꯔꯣꯂꯦꯟꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯁꯥꯝ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯀꯣꯛ ꯉꯥꯎꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯒꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯖꯒꯥ ꯑꯃ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯃꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯍꯌꯦꯡꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯊꯥ ꯁꯥꯕ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ MLA ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ MP ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯐꯝꯁꯦ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯅꯤꯒꯤ ꯐꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯑꯃꯗ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯅꯪ ꯇꯧꯔꯨꯔꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯇꯦꯛꯁꯇꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯆꯂꯥꯏꯔꯣ ꯅꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯆꯂꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟ ꯈꯪꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄꯗ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄꯗ ꯌꯥꯎꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯊꯣꯡ ꯁꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ wall sa jai bana de do hojiki onadi wall sark gi mami tare mar matar masil helum si amato na lesi apne do still we koi consultation ami chance ma phangduri consultation je komai ubi masigi chance chetan lakchara maruina consultation jai tare maruina tasing na hai tare gadi it's I think it's not a consultation hai tare ka loi gre har ga consultation to why do suire ba asai gi consultation moina hari do maram di kai no ha matam da consultation hai je kari tausige haina kainom khanabdu consultate tawe adu tasing na moina inava loga yanava loga khuchungna bologa photo kaminaraga ai du yanare ada yanare na ngasina ama haiba nongala ma haiba sa masi tokpiraga haitare tasing na manipur prajana kari pamina haiba sa masi gi ihul haitare masi gi emotion ja masi da khangbiraga india government tobiyo haiba se akoi khangjai haijaningi amasung manipur da tariba furup haitare every furup singna mogi furup ki interest demand tauraga matam mangalaga akoi gi mamang da changjan gadaba haitare globalization lag da mamang da changjan gadaba se masida matam ja koi mangan na lairaga maning da halan ba se masi tu ose ha ba se ai miam da appeal tongni maram di kain ha matam da NSN IM gi kaino lakpa matam da even cookie in pin su demand to kiba haitare cookie len demand to sa sum miam lai gibni na adu matang demand to rakta gadi akoi ja chaukhut pa ja so chaukhut la roi ha ba sa masi hygienic maram di lakadori ba haitare act policy adu policy miam la adu maru ina last one consultation gi hiring basidi this is not a consultation fully not consultation 100% maram di kaino yanar lei photo no yaro haibagi mong da la ani ba aduna consultation to se hai dar gadi moigi point to akoi da open disclose to biro aduga let us consult okay hana consultation yo mang da consultation to bodu points sing to miyam da yohon biro du matung da consultation to ji madu tar gadi polse phangbe habne otherwise khana bolo wapum tu no ko yara gadra haidana consult tor tar gadi madu da reply to hobugi natraga miyam ya apam expression mayam du moko gi final agreement da reflect on bagi natraga yarok tanabagi tanjadu di phangdog mandi marab masi consultation oina udi habi wakum su leiri du hojiki oina di maset ki oiba expression mai hamje thado ga apun bagi oiba collective and apun bagi saktam ngang na bagi aspiration da mayam pun sanction mena se havni du hojik pau gi oina laiba steps na di apun bagi saktam da changsat bangam da ba manipur bu kai bi abagi tanja lakpa se da manipur si kalausi hai bagi miyam ge ba voice namadi adamak leiri adu hai voice asina center gi nakong yauraga lakaduriba agreement adu the final agreement adu da hai riba manipur gi integrity manipur gi apun bagi saktam oneness se ngan nabudo ni manipur miyam hona ribi se adu time will tell kari oi ge have to the on the no ngasi onadi manu hona gi thamse matang solution ge ngasi gi thamse da chetan milan chetan bipin amadi milan lembe to ngasi thamse ba thawa pikhiba amadi mapung harbi dam ta hom ko amga thachu panu cheri appreciate you joining message nei ngasi gi manu hona gi tharong ngasi gi edition se karam to bi bage ko kan bir pu ya ne ko mail id impacttvnews@gmail.com natraga ko gi facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to birga comment amadi feedback tha bir pu ya gani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off kurumde